ngingwangapha ke kwamhlabe yalingana enhlanhleni ithempeli kumshumayela uNdlovu nomfundisi uNgubane ongasekho amen ngenzela ukuthi uma kwenzeka kuxoxeka ukhona la engizokhuluma mhlambe kungazwakali kahle khona abantu bazi la bazomangala khona amen useshilo kusihlalo ukuthi akafuneki umuntu ongenayo indawo la lawulwa khona ngoba mhlambe sihlupha kangaka nje ngoba akukho la kuzoyiwa khona kuthiwa hayi usibani wasendaweni ethile ngelinye ilanga ngangisanda kufika nje la esikhawini kuleya mnyaka sanda kuphuma esikoleni ngixoxa lo omunye ubaba kaManqele uthi uyabona mfoka Ndlovu hayi uManqele lo uthi uyabona mfoka Ndlovu mawuyiNazaretha noma uyinsizwa eyiNazaretha ithi kuya kube khona isikhathi la kufanele uzoganwa khona uthi uShembe usuke nesaka lakhe lamakhosazane ayiphethe kahle nakade engayiphethe kahle uthi kodwa makufika isikhathi sakho ukuthi wena uyocela kade uyiphethe kahle uShembe mawufika uyonikela ucela ukuganwa uhambe esakeni lakhe afika adonsa inkosazane ayiphethe kahle akunike yona kuthiwana lapho futhi uma uphinda uthi uyacela uthi uShembe ufika hambe ayesake nawe mangabe udlala ngezingane zabantu kuthi uShembe ufike esakeni afika khiphe kulelo saka lakhe nayo kudlalwe ngayo akunike yona athi thathe yakho akazi bafowethu mhlambe kungenzeka sikule nkonzo sinama point esiwashayile ngoba ubona ngathi nabasha iyagxekwa nje ithile sihlezi khona esenza ukuthi nabasha abantu bayigxeke hayi ukuthi nabasha iyabheda sibonile amazweni akithi ikoti ingane namhlanje ziyamthanda uShembe yini pho namhlanje abantu bakhale ngawo akumina nengenza ukuthi nabasha abantu bakhale ngayo ngoba namhlanje khona abafowethu abala kuneyingane eyingale kaMkhokheli abazona kodwa ababhizi babeka imali kusasa bafuna ukuyocela ukhona umuntu la ofuna kudlalwa ngengane yakubo noma ukhona umuntu la othi yena mina ngiyafuna eyami ingane kudlalwe ngayo ngoba mhlambe khona abafowethu asebenazo izingane la ukhona umuntu ovuma nengane yakhe ukuthi kudlalwe ngayo ekanweni uyadlala ngezabantu ezayilima lezo kufanele kudlalwe ngazo wena kubeza kini ungafuni nazo inabasha yimbi maNazaretha amen kodwa thina sihlezi kuye senza ukuthi ibe yimbi indlela thina sihamba ngazo ezenza ukuthi abantu bayibone nabasha ingeyinhle elinye ilanga lapho ngoye kufika ingane nje zizofunda zase ziba nenhlanhla lezi ingane zathola umama nje wayesanda kugana lo mama efaka inansuku elihlaza zase zasho emakhaya ukuthi awu sibe nenhlanhla sizohlala nomama oyiNazaretha ngiyakule ndaba athi show baba Manqele yokuyiphatha kwethu masesambile ufika umuntu ukuthi uthathe iNazaretha kodwa zonke lezi zinto ezikhuzwayo emhlabeni akafuni ukuyiyeka nawe uyayithanda kodwa iNazaretha zijabule lezi ingane sizeyibeke ngisho emakhaya ukuthi hayi sihleli nomama wakwabani hayi si safety la ba safety noma behleli nawe babehleli nami ba safety noma bayaqalaza ukuthi akukho kuzobehlela kuthwana lezi ingane wahamba isikhathi lo mama wathola abangani lapha emfundweni wajwayelana nabantu abanye bamtshela uyazi lokhu ukugqoka kakhona uyayibambezela thina siyajabula
2:15 uJohane wathi thina siyajabula thina yonke into esiyithanda siyayenza waqala naye wabona zenyeza ngale ngubo ayigqokile wabona ngayithandi lento ayenzayo wabona ukuthi hayi lento ngilokhu njalo ngesabathe ngiyohamba ngeenyawo ngiyayibambezela nawe uyayibambezela kuthiwa naye wasuka ngelinye ilanga wayikhipha wahamba nalabo abanye bafike bajabula kuthe ngelinye ilanga zathi ziyabona izingane umama akasayifakile akasafakele uthe ekhanda hawu mama akasalifaki iduku hawu mama akasenzi lutho angikho ke komama amen kodwa ngikulaba bafowethu esiphume nabo sazosebenza mhlawumbe lapha nje uzosebenza mhlawumbe lapha nje uzofunda akuzukwenzekani ulahle into aphuma naye ekhaya naye wabonakala engasaye esontweni wabonakala sekulahlile konke ayithu yakwenza hamba baba Ningalithandizwe bafowethu singalithindizwe nezinto ezizweni umuntu umuntu mayithandizwe uthando likaShemba kanalo lokho kuye yabo ngelinye ilanga ngapha mfoka Khumalo ke ungangiphikisi nami indlela engazi ngayo amen ngelinye ilanga kwake kwathandaza insizwa zaphuma kuphuma inkonzo yesabatha zase ziyahamba ziyothandaza lezi insizwa mayithandaza ngebhathi insizwa zaziyithandaza liyayisiyadlula emhlabeni ithe mayihamba endleleni kuthiwa yathi mayihamba yayisihlangana namaNazaretha lapho yayihamba khona ephethe ikhwama lamaNazaretha amanye ayegibele ebhasini elalithwele intombi zakuleli ibandla kuthiwa le ndoda yayithwele imthwalo yathi mayihamba endleleni le ndoda kuthiwa kwafika ibhasi lathi hayi ndoda ngoba ngathi ngiyakwazi wena ngicela sambe ngoba la siyakhona kuthiwa imthwala ingene kuthiwa le ndoda yashona phansi yathi ababili nje bangibambisa hayi sibani la siyakhona imthwalo kayingeni washona phansi lombhemu wathi uyavuka yasinda imthwalo lasuka ibhasi laseliyahamba labushiya wathi mayifika kwenye indawo wafakwa endlini wathi mayifika wababona abantu behlezi kahle bebahle uthi wawabona namakhosazane embozile asazi njengobona ungambozi ukuthi yini ledala ungambozi kwathiwa kumbose uthi wafika wabona insizwa zifaka imkhele zizinhle uthi wayibona ngoba ungawufakile nje wena futhi awunayo nensebutho yokuthenga ngoba wazi ukuthi ngoba kufaka umkhele nje kuyadlalwa kodwa kushiwo into umthetho kaShembe amen asiyiphatheni kahle sizwa zakithi nani intombi zakithi amen singayoni lento enhle kangaka eyenziwa uShembe mhlambi idlulile manje iminyaka u15 ngabashiya abazali kodwa ngaze ngisitheste nje isiminofu angisazi ngelinye ilanga enye insizwa yalapha endwedwe ithi ngelinye ilanga yake yathi shaya imbomo ngelinye ilanga yathi mayithi yayibamba kwaphafuka isiminofu uthi ngayosho kubaba ngathi mina baba eyami imbomo ngisafuna manje shawa umuntu ngoba ngithe ngithi ngishaya imbomo yavele yaluka utshwala awuphuze samba nawe awuye ebheshini samba nawe kuyalokhu kuthiwa hayi abantu abangaliphethe kahle ivangeli kanti hayi ukuthi ivangeli lingaphethwe kahle abantu abasevangelini abangalungile
azathi umzali hayi ingane yami nje ngeke miniye kuyinabasha hayi nabashindle inkinga ithini esikuyona ngoba siza lapha sinamanye amaplan bona banamaplan ukuthi bezosifundisa ukuthi mawuyinazarethu uyiphatha kanjani mawuyinazarethu uyahlonipha ekhaya mawuyinazarethu ingane yeNazaretha awuhloniphi umzali wakho kuphela ngoba mawuphuma ekhaya kuthiwa abafweni yobathola phambili umama wakho umthola phambili nobaba uyomthola phambili amen uyabona njengoba ungabaleki wena mawuhamba nomfana uthi hayi ngani nawe uyazi uyayilulaza lenkolo kaShembe ngoba khona insizwa mhlamba ayikazi ikutshela ibeka imali ithi ufuna ukuyokucela kodwa manje inkinga wena uhlukanisile awuzazi noma uyafuna noma ufuna kuthiwa kuleli ibandla intombi mayigida igida kuthiwa ithi lithatha ilibeka unyawo ibicela ithi Shembe ngiyacela ungisize ngithola indoda ezokwazi ukungilobola yaziwa abazali bami kodwa wena ngoba uthi uthandaza ubuthi hayi ngeke mina ngigane ngida ngapha uthandazela ukubaleka ukuthi uShemba ngokuphi ijuba lelikhulu ubaleka ungacela Niyazini bafowethu ukuthi bosisi kunabantu ababeka imali babekela ukuthatha nina kodwa uma ungakazazi noma uyinkosazane noma uya ngasemakhosasaneni ilento ezodala ukuthi umuntu obeka imali abone ukuthi into ayibekela imali ayikho ngoba wena nosenza uhamba naye esikoleni unendawo yakho la uhlala khona eklasini sengihlala phansi bosisi niyazi ukuthi ningofela emntwini wabazali Fele mntwini uyasuka nokhalo luka mama. Pho wena ususwa yini? Swazi wacela nje ukuthi ube nekamelo lakho ngemva. Ngoba ufuna ukuganga kahle. Ba mama niyazi ukuthi odade wethu amafoni abawasaringi. Ayidonse nje mama. Ifoni kaSibongile mayihleli nawe inetwork ayikho. Mayayiansa kuhlala uzalo uyaphuma eyomemnyango ngoba nawe mama Nkosi yami awunakile uyitshenthe ingane right hayi ibuke namhlanje lento mayikaphuma nje ufuna wazi inetwork ayikho makukhona wena bakadeni mama ofele emntwini benu amen ukuze nathi sizobathatha sibasondeze eduze akabonga uShembe amen manje inkinga ufala emntwini ulala ngale endlini ngemuva bazoyithatha bafana le mali kufele emntwini asibagade ofele emntwini akabonga uShembe asiphatheni kahle bafowethu lento kaShembe inhle mina nje ngwale emathongeni kodwa uyabona ngihamba nomuntu wasemthunzini nowasematuba nowalapho olwandle eRichards Bay uyabona kuphelelele kanjani angisho ukuthi bese uyofuna amakhathakhatha sekuyakholwa manje amen indaba emithi nje uyiNazaretha ahlukana nawo phansi ukumawe kwafika wena nje wabamba amaplate uthi hanga lihle libanje usibanani shu iNazaretha ngoba liyaphatha phatha Hawumaka bonakala nje sekushonile ngegudla ngaseyibaye nawe uzaphela inkomo usho uyikholwa kanjani ukholwa kuwe wavela lapha emafonini enye indoda lapha nesibuko sikaThixo amen shawa abafana lapha bayibhula ikhanda ngempama isithatha into esitoli iNazaretha hayi msana ukusihlaza bafowethu enkulu kangaka siyakubona nje netshela siyashaba webe imbuzi asiphatheni kahle amen ngoba lenkolo ngelinye ilanga indoda sinayo lapha siyahlala nensizwa ngangisasebenza ngapha eIslandani qala nje ukwazi into okuthiwa umholo
sihleli nalensizwa yalapha eMaritzburg siyahla kwase kungena nje iphela emasini yalibamba lensizwa yathi heshe mfondini ungena umsulwa uzophuma umsulwa futhi yazi khulunyiwe kuseni kodwa khona abantu abangazwanga lutho bazophuma nje bangaphethe lutho namanje futhi kusazokhulunywa kodwa futhi bazophinda bengezwa hawu uzongena umsulwa phinda uphuma umsulwa akukho nje ukukuthinteka ukuthi hawu Nkosi yami waze washo kimi vele kufanele kushiwo kimi ukuze ngizoshintsha amen Nkosi kuseni kuzweni Emeseni zonke Ngiyamkhetha uShembe uNyazi lwezulu amen. Siyabonga bashumayeli ithuba sesilitholile singabafana nje abancane amen. Igama lami nginguPhilani ngisuka ngapha eintabeni zakwaMpukunyoni ebuholini benabashu uMpukunyoni ophethwe usihlalo umkhwanazi ithempeli kusemnothweni ithempeli amen. Siyabonga abazali bethu masibona inshinga ke emva kwethu ayikho into ebhlungu njengokubona umzali ethembeni lakhe liuShembe kodwa eshiya ingane ngemumva umzali evuke njalo ngesabatha ethi ngiyakuShembe ithemba lami kodwa ingane ayishiye ekhaya angayisi ethembeni liuShembe. Sithi asijabule nje uma sibona abantwana bebangaka endlini lokho kusinika ithemba ngekusasa lenabashu amen. Ngelinye ilanga bangcwele abahle enkosini uma sikulendlela yalokho ukuhamba kuthiwa kwako kwafika ubaba uThabede enkosini yasekuphakameni uthi mayifika uthi inkosi yamakhosi ngithunyiwe uthi baba ngithunywe insizwa ethile baba iyagula lensizwa kakhulu
ithi lensizwa angizoyibuzela Shembe uma kwenzeka idlule emhlabeni iyongena yini ekhaya. Twa inkosi enkulu yasekuphakameni eNazaretha yahleka kancane yayisibheka phansi ayisithi Thabethe. Yathi mzukwana ngimfaka emanzini ukhiye ngamnika ngalolo suku. Ithi Thabethe uma ukhiya sawulahla hamba umtshela ufuna aze uthole ngoba uma yaza ahamba emhlabeni engakawuthola ukhiye ngeke angene. Njengoba silapha abantwana bahle basezulwini sizofuna ukhiyo ongena kubo kaShembe ayibonga inkosi. Kuyenzeka ukuthi uyahamba kule ndlela yokukholwa kanti ukhiyo wakho usawulahla. Kuyenzeka ukuthi uyahamba kule ndlela yokukholwa kanti ukhiyo wakho usekhona. Kuthiwa ngelinye ilanga yake yathi inkosi yasekuphakameni uma usukuma uguqa phakathi kwebandla ithi yonke into oyishoyo uthi iyabhala ebunzini lakho iyabhala emzimbeni wakho ithi mzukwana udlule emhlabeni ngiyokubuza ukuthi wawuthini la. Sikule ndlela eyosizi nenyembezi engelula uShembe akakhuluma ngayo ngelinye ilanga sisemzini waseJudiya uthi eNazaretha ngicela ukubuza ithi kwenziwa yini ithi ngoJanuary nisukeni sebuhleni ithi ngoMarch sikhumbuzo sikaBaba nisukeni sebuhleni ithi ngoJuly nisukeni sebuhleni ithi ngoSeptember ngesikhumbuzo sikaMkhulu nisukeni sebuhleni uDisemba iviki lokugcina ubaba mayisukeni elisiwe usuke sebuhleni ithi kwenziwa yini ukuthi eNazaretha uphela insuku ezintathu umuntu useyabuya uthi angisakubone ebuhleni hambani nonginikelela kushamba indlela ngisayiboni kwenziwa yini lokho isithi nitshala ukhula endleleni yenu uthi eNazaretha ke njengoba silapha sizohlawula lolo khula uthi hambani kahle niqonde ningabe nisanitshala ukhula amen la esibhedlela eNgwelezane uyagula omunye umama uma egula lo mama usekhala kakhulu ebusuku aseyeza amanesi emengunga kwenze njani uthi ngifuna ukuhamba kuhambeki uthi indlela yami imnyama athi amanesi ihamba kuyo lo ndlela le uthi kuba uyazi ukuthi imnyama kanjani usathi ngiyacela ngicela ningibizele ingane zami nginomfana nginentombazana ngicela ningibizela bona ngiyabadinga befike lapha zabizwa lezi ingane zafika ithi inkosi yasekuphakameni uShembe unyazi lwezulu nitshala ukhula endleleni yini sithi mayifika lezi ingane usethi lo mama abantu abami mina ngithanda imali kakhulu ithi mangithanda imali kakhulu futhi ngenhliziyo enonya uthi abantu abami nisebancane uthi wena wesifazane uthi ngakugcaba lapha ngemumva ukuthi abantu besilisa ungabathandi futhi nabantu besilisa uma bekubheka bengakuthandi uthi mntana ngangenza ukuthi uma uqeda isikole uthola umsebenzi ungayi kogane kodwa wondle mina ngithanda imali usathi wena wesilisa mntanami usayingane uthi ngapha ngemumva uthi ngakugcaba ungabathandi abantu besifazane futhi nabo bengakuthandi uthi mntanami ngangenza ukuthi uma ukhula uqeda isikole uthi mntanami ungaganwa mfuna wondle mina uphe mina imali ngoba ngithanda imali uthi abantu abami ngifuna ukuhamba manje indlela yami imnyama ithi umndeni uyangiphika ithi uzoyapi ushiye lezi ingane zinje ithi amazulu ayangiphika umhlabathi uyangiphika abantu abami indlela imnyama uthi ngicela indethelelo kini bese ngiyahamba inkosi yaNazaretha nitshala ukhula endleleni yenu ingakho ningakuboni emzini oyingcwele eNazaretha amahle uma sikule ndlela le ndlela lena siyabelwanga thina ngokuthanda kwethu kodwa imndeni yethu esihamba nayo eyaxhumana noShembe yamkhetha uShembe yase yangena kithi yavuka kithi samkhetha uShembe ayibonge inkosi sithe uma sifika sikhula siqala ukuhlakanipha senza kuthiwa uma uyiNazaretha uqeda ungena emanzini kunemnikelo yenzayo uyawuthatha amathikithi bese unikelela abantu bakini ubakhipha esigodini sosizi ubavulela amasango bese ubakhanyisela izibani
Kunabantu abangamaNazaretha namhlanje umuntu ekehambe kule nkolo kuthi emva kwesikhathi ahlubuka phuza utshwala. Ngelinye ilanga khona indaba engifisa ukuyithinta. Sisevasithi sizinsizwa sithanda uNkulunkulu. Omunye uzakwethu oyinkosazane. Kwase kufika isikhathi la khona okuba akahambe yogana. Zase ihlangana lezi insizwa. Zithema ihlangana lezi insizwa zaze zithi asimhamsele umthandazo udadewethu. Simcelela umendo omuhle ngoba uyiphathe kahle. Amen. Thama yaba lezi insizwa, thama ifika, saqala, sayivula inkonzo, sakhuluma indaba kaShembe, sakhuluma indaba kaShembe, yesiyakhala, wangathi iqhuma idimoni kuyo le nkosazane, yavale yakhala kakhulu, kwase kukhuluma umuntu kuyo. Sasa isondela insizwa, sathi unamanga dimoni, sabusisa amanzi, samfaza ngamanzi, sathi unamanga dimoni namhlanje uzophuma khona uShembe, ayibonge Nkosi. Wasiyakhuluma umuntu omdala kule ntombazane yathi awubantu abamangisilona idimoni mina. Yasithi mina ngogogo wakhe lo. Ithi bantu mami ngiyambongela ukuthi namhlanje nabe naze nafika la. Ithi ngiyambona lo ubezothi afike eyogana. Ithi emva kwesonto elilodwa bebezomxosha emzini ebuyele emuva. Ithi bantu bami, ithi mina ngangiganile, ngigana umkhulu wakhe, uthi sase babili kuye, ithi bantu bami, nganginesikhwele. Ithi ngathi manginesikhwele bantu bami, uthi ngase ngahamba ngaye enyangeni, uma ngifika enyangeni, ngase ngifuna umuntu wesichitho ukuthi indoda mayithande mina ingambheki lo. Ithi ngathi mangibuya uthi nganguphethe lo muthi uthi kodwa ngase ngiyakhumbula ungawuphathi umuthi ngesandla sakho uyikholo kufa nokufa. Ithi bantu abama ngusebenzisanga lo muthi. Ithi ngahlala nawo ngasaba ngaze ngadlula emhlabeni. Ithi lo mntwana ukube uke washada leso sichitho leso bengiyosiphathisa yena emzini bebefika bemnuka bethi uyathatha besiyabuya. Ithi kodwa ngiyacela njengoba senifikile ithi ngiyacela ithi ngicela ngihlawulele ngembuzi angigeze ngaphatha umuthi ngikholwa. Ayibonge Nkosi. Namhlanje babuyile odadewethu emendeni thuhlulo mendo. Kanti phambilini asazi kwenzakalani gogogo ababeganile la ekhaya. Namhlanje sibona insizwa ebeyigijima kahle evangelini isihlubukile isingene kumambawu iphuza utshwala kanti asazi ukuthi phambilini kwenzakalani komkhulu ababekhona la etshwaleni. Masithwalisana usizi sikhulekisane eManazaretha amahla ayibonge Nkosi. Thoya yake yakhuluma Inkosi yesibili sihlala ngazi isikhathi. Thoya yake yakhuluma Inkosi yesibili. Yathi abantu abaningi kulokhu uhamba abasenalo uthando lwaShembe. Yathi kodwa basele nethemba abamethemba uShembe ayibonge Inkosi. Ngelinye ilanga bantwana bahle basezulwini ngapha kwesakahlabisa isigodi indawo. Bakwenzeka indaba enkulu. Khuluma lendaba bese ngihlala phansi. Uthi baba umvangela umkhize. Uthi baba kwenzeka ekhaya kubo. Inkomo zakubo zahamba zawodla umbila wakwaZulu makhelwane. Sawudla lo mbila zawudla. Sithema sezudlile kwase kuba khona ungaboni kaSolinye umama wakwaZulu nomama wakhe uMandlovu. Bacabana kwangaba kuhle. Kwaba kubi nje impela kwaba kubi. Kuhamba isikhathi wayesiyafika umama wakwaZulu eze lapha ekhaya kwamkhize wayesethi mama Mandlovu makhelwane ngiyacela ungiphe inkukhu emnyama noma ungidayisele inkukhu emnyama khona ngifisa ukukwenza ngifisa ukugcina. Uthi lo mama ngase ngiyangabaza kakhulu kumnika le nkukhu emnyama uthi kodwa ngase ngiyamnika. Uthi kusukela lapho ngimnikile uthi ngabe ngiba nokugula lapha emlenzeni okuyisitshopi uthi make yangiphatha lento kuba ngathi amalunga ayahlukana phakathi naphakathi. Uthi ngagula
base babhalela indodana yakhe umvakela umkhize wayesasebenza kaloluwe bathi buye ekhaya uyagula umama. Uthi ngathi mangena eminyango uthi ngafika ngaguqa ngasemnyango unyawo lika mama liboshwele phezulu alisahlali phansi akasakwazi ukulibeka phekwento ngathi ngalokho lilengile nje emoyeni. Uthi waphakamisa ikhanda wayesethi mntanami usubuyile usufikile wathi yawo mama sengifikile wathi mntanami ngiyajabula wathi kuzo zonke ingane zami wena wethi ingane engethembayo nenesibindi ezongisiza ngiphumule kulobu buhlungu engibuzwayo. Wathi mntanami hamba uthatha isigciki sikababa wakho bese uthatha imbazo mntanami bese ubeka ikhanda lami ushaye ngembazo la entanyeni ngoba sengiyaphumula mntanami ngiyakwethemba. Uthi wayesiyababaza wathi hawu mama angikwazi ukwenza lokho mama kungcono asikambisa kwinyanga yakwaSibanibani sikambisa kuSibanibani. Wathi mntanami akukho engingakwenzanga angilala ubusuku nemini thatha imbazo mntanami ungishayela entanyeni ngoba sengiyaphumula uma ungithanda mntanami. Abantu abaningi luphelile uthando kodwa bayamethemba uShembe. Uthi ngaphuma uthi ngithema sengiphumile uthi ngaphinde ngabuya uma ngibuya uthi ngase ngithi mama ngisacela ukubusa enkosini yasePhakameni. Wasethi mntanami hawu usuyakhuluma ke manje uthi saqasha imoto sase siphikelele emzini wasePhakameni ayibonge inkosi. Amen. Shamba uNkulunkulu kakade futhi uyohleze uNkulunkulu. Uthi sithema sifika kuye lo nkulunkulu ophilisayo uthi sithema sifika bangcwele abahle enkosini uthi ngahamba ngayombika umama ngathi inkosi yamakhosi ngizobika umama uyagula uphethwe isitshopi akasindi kungathi kuhlukana amalanga uthi inkosi ubusisi uzophila. Uthi ngabuyele edokodweni uthi kwafana uthi ngaphinde ngakusasa ngabuyela uthi kwaphinde kwafana uthi kwathi kwaphela insuku ezintathu kuya kwezine. Uthi ngosuku lwesine uthi wayesiyabuza uShembe wasethi mfana namanje umama wakhe akasindi. Uthi wayeseshaya indweba uthi wayeseshaya indweba uthi wayesiyeqhamuka inkosazane uthi wayeseyibuza lemanzi kade ngigeza ngawo wachithile yini. Shembe philisa umuntu ngamanzi kade egeza ngawo. Wathi baba ngachithanga uthi wayesethi lalela mfana hamba wathatha iketela kwenu edokodweni wasethi wena nkosazane hamba wathatha amanzi kade ngigeza ngawo ubuye uze nawo lapha uthi wayesethi lalela ke mfana awushamba uNkulunkulu maNazaretha ayibonge inkosi. Awushamba uNkulunkulu ngempela. Uthi wayesethi lalela mfana hamba utshela umama wakho ukuthi akawabilise lamanzi awaphuze uma engawenyanyi. Wathi tshela umama wakho lamanzi kade ngigeza ngawo akawabilise bese yawaphuza uma engawenyanyi. Uthe mayise waphuzile uthi mase yawathatha amanye uthi mase wafaka esilondeni uthi uzophila. Uthi ngathi mangifika nawo umama wathi ngithi mangimtshela uthi umama wawabilisa kwakuthiwa kaphuza iglasi eyodwa uthi waphinde waphuza yesibili wafaka esilondeni uthi lokho waphila lokho kuze kube namhlanje ayibonge inkosi. Singaliyeki uthando lukaShembe. Shembe uphelele inkosi busise nikuzwile. Umoya wami wamoya vuma